Poštovani gledalci ML televizije u domovini i dijaspori, čast nam je danas u emisiji BiH Ambasador i gosti jednog Bosanca koji našu zemlju predstavlja u Evropi. Dr. Nedim Makarević, ambasador Bosne i Hercegovine u Oslu, tačnije u Kraljevini Norveškoj, i danas će govoriti u našoj emisiji o svome životu i plemenitoj misiji koju obnaša kao ambasador. Dr. Nedim Makarević rođen je u Doboju krajem 1974. godine, gdje završava osnovnu i srednju školu. Svoje obrazovanje nastavlja na univerzitetu u Heliobornu u Njemačkoj, na fakultetu elektrotehnike. Doktorirao je na polju strategijskog menadžmenta, koja je tema bila IT sigurnost. Dr. Nedim Makarević je osnovao i radio za Airnet Group na poziciji izvršnog direktora i konsultanta skoro 15 godina. Služio je kao ambasador Bosne i Hercegovine u Pakistanu i Afganistanu, a danas je, kao što sam kazao, u službi u Kraljevini Norveškoj i Islandu. Dr. Nedim Makarević bavi se i naučno-istraživačkim radom. Objavio je nekoliko publikacija na temu IT sigurnost i to u akademskim žurnalima. Autor je 2 knjige pod naslovom Utjecaj IT sigurnosti na konkurentnost banaka i Koridor znanja ostvarenja. Poštovani ambasadore, dobrodošli. Hvala. Evo, na samom početku, relativno mlad čovjek sa velikom karijerom i ambicijama. Bili ste u jednoj velikoj kompaniji. Šta je to vas ponukalo da iz te jedne velike kompanije posvetite se službi svojoj domovini, odnosno službi ambasadora? Pa to je niz stvari koje su se desile. Ja sam tada od 1999. godine profesionalno se bavio inženjeringom, IT inženjeringom, i to je bila posebna grana kriptografije. Znači, kriptografija vam je dio nauke koja se bavi kodiranjem signala. Imate veliku oblast koja se zove kriptologija, od grčkih riječi kriptos logos, i imamo tu kriptografiju, znači nauku o kodiranju signala, i kriptoanalitiku, nauku o dekodiranju signala. I ja sam osnovao firmu, u biti to su bile 3 firme, jednu sam imao i s partnerom, i onda smo se bavili isključivo tim stvarima i radili smo po cijelom svijetu, ali većinom u Njemačkoj za velika imena, kao što je recimo u farmaceutskoj industriji za Sanofi Aventis, u autoindustriji za Mercedes, za Volkswagen, za Audi, Deutsche Telekom i tako. I gotovo 15 godina smo bili u tom ritmu. Onda dobio sam jednu jako dobru ponudu da prodam te firme, i paralelno s tim dobio sam poziv od bošnjačkog člana predsjedništva da se vratim u Bosnu i Hercegovinu i budem savjetnik za dijasporu i internacionalne relacije, i tako je to počelo te 2010. odnosno 2011. godine. Kao mlad, odnosno u Doboju, da li ste u stvari zamišljali karijeru ambasadora, odnosno da li ste nekada u svojoj posvjeti kao dječak pretpostavljali da ćete biti ambasador Bosne i Hercegovine ili tadašnje Jugoslavije u Evropi? Dobro pitanje. Pa ne mogu da se sjetim da jesam. Ja sam u Doboju imao tako jedno dinamično djetinjstvo, roditelji intelektualci, bio sam odličan učenik, bavio se sportom, bavio se malo i muzikom, bio sam pomalo i nestašan, tako da nisam bio neki tipični štreber odlikaš, nego tako bilo, znao sam se ja i potući, znao sam svašta nešto. Ali uvijek sam imao taj kritički i intelektualnu slobodu da observiram procese oko sebe. Evo recimo, i to mi je uvijek bilo čudno. Znači, u tom momentu je meni kao nekom koji je imao tada 16 godina bilo savršeno jasno da ćemo mi ući u devastirajući rat. Savršeno jasno. A to recimo nije bilo potpuno jasno generaciji mojih roditelja koji su tu godinama. To je jedna interesantna stvar za istraživanje. Ljudi nekad ne žele da prime istinu. Oni je uzmu, iako je vide. Oni je tako sebi prepakuju u svojim mentalnim okvirima da im ne remeti mir i komfor. Što je nekad u nekim slučajevima
ok i pomaže životu, ali nekad je pogubno. U ovom slučaju je bilo pogubno. Tako da mi je taj osjećaj observacije, osjećaj posmatranja i nekog logičkog promišljanja vezano za život, za politiku, za vremenske okvire, mnogo puta pomoglo u mojoj karijeri. Bili ste dugo godina ambasador u Pakistanu. Kakva su iskustva, dakle, služenja u toj jednoj velikoj zemlji u Aziji i da li ste se susretali, dakle, sa našim Bošnjacima koji tamo žive, da li ste imali priliku s njima da razgovarate, općenito stvari, kako je iskustvo u služenja u Pakistanu? Prvo da naglasi da nema puno Bošnjaka u Pakistanu. 20-ak je bila osoba koju smo mi tada poznavali, koji su se javili ambasadi. Mi u biti smo samo mogli znati za ljude koji se jave ambasadi. Pakistan je jedna velika zemlja, zemlja koja je nama prijatelj, zemlja koja nam je pomagala kada je bilo najteže. Međutim, s druge strane, isto zemlja koja ima ogromne izazove sama po sebi. Znači, imamo nekih 217 miliona ljudi u Pakistanu, što je, imaju tu ogromnu demografsku eksploziju koja je nezaustavljiva za sada. Imaju taj akutni problem sa Indijom koji traje već dugo od samog osnutka Pakistana. Imaju i jako nesređene odnose sa Afganistanom. Imaju to neku više manje nužnu ljubav sa Kinom. Veliku armiju koja broji preko 800.000 vojnika u redovnom sastavu. Tako da je Pakistan specifičan. Ima jako puno bogatih ljudi kojih je malo i jako puno siromašnih ljudi. Srednjeg staleža gotovo nema. Kada idete van gradova, većih gradova, znači ako govorimo o većim urbanim gradovima, njih nema mnogo. U pravom smislu urbanih gradova, to govorimo o Karačiju, Lahoreu, Islamabadu i Ravalpindiju koji se naslanja na Islamabad. I onda imate prostranstva gdje su sela. I kad uđete tu i vidite, ja sam kroz to prošao, vidjet ćete da oni još uvijek imaju feudalni poredak tu. Dakle, to je zemlja puna, s druge strane posjeduju nuklearno naoružanje. Znači, zemlja koja je puna kontrasta, ali zemlja ipak toplih ljudi i ljudima kojima je samim potrebna pomoć. Mene recimo kao diplomatu intrigiralo, odnosno frustriralo zašto se Pakistan uvijek daje taj negativan imidž koji oni zaista u toj mjeri nisu zaslužili. Tako da sam se tu trudio, pogotovo sa svojim kolegama sa zapada, da im pomognemo da taj imidž ispoliraju. Tako je i bilo. Tako smo znači, na moju inicijativu smo organizovali jedan muzički sastav koji su se zvali Zaslanici, gdje sam organizovao ambasadora Japana koji je bio na bubnjevima, ambasadora Danske koji je bio na bas gitari, ambasadora Australije koji je bio na vokalima i flauti i mene na električnoj gitari, da sviramo ove hitove, rock hitove njima. I to je bila jedna apsolutna, ja mislim da je to presedan. U diplomatiji ima tih diplomatskih sastava, ali ne koji sastava, bar ja ne znam, da su samo ambasadori u njemu. I onda smo između ostalog svirali ljudima u tim ruralnim sredinama u gradu Pešavaru recimo i tako dalje. I oni su nas odlično prihvatili. Znači moja ideja, naša ideja je bilo da predstavimo svijetu da su to sasvim normalni, fini ljudi koji su napaćeni, kojima treba biti pružena šansa. A druga dimenzija toga je da smo na osnovu tih koncerta iskoristili smo da skupljamo sredstva i pravimo humanitarne projekte. Tako da to je bilo vezano za Pakistan, a glavna emisija bila ipak u namjenskoj industriji da njihova armija uzima produkte naše namjenske industrije u Bosni i Hercegovini. To mi je bila glavna misija operativna. Nakon, dakle, Pakistana, odnosno nakon što je završila vaša služba u Pakistanu, da li ste odmah, dakle,
otišli, odnosno dobili novi zadatak, novu funkciju da idete u Kraljevinu Norvešku ili dakle to bio period gdje niste dakle bili raspoređeni kao ambasador? Ne, to se naslanjalo odmah jedno na drugo. Ta jedna velika, ogromna razlika. Nekad i ne možete, ljudi koji određuju to u predsjedništvu, ne mogu oni baš vezano za dinamičnost političkih događaja u Bosni i Hercegovini i svega onog što veže nas za našu zbilju ovdje, ne mogu da uvijek tako precizno i strukturirano unaprijed sve lijepo poslažu što se tiče odlaska ambasadora, dolaska ambasadora i tako dalje, jer se stvari mijenjaju. Politički se stvari mijenjaju i onda u tom smislu neka čovjek odmah shodno potrebama ode na drugu misiju, a nekad čeka neko vrijeme, a nekad čeka godinama, a nekad nikad ne dobije sljedeću misiju. Znači, nema nekog specijalnog pravila. S time da je Kraljevina Norveška je kao zemlja potpuno drugačija od Pakistana. Sasvim drugi fokus, sasvim druga misija, sasvim druga potražnja od BiH vlasti prema meni šta treba da se uradi. Recimo u ovom slučaju u Norveškoj imamo našu dijasporu. Ona nije velika kao recimo u Švedskoj. U Švedskoj imamo gotovo 100.000 ljudi, nego imamo nekih 17.000 u Norveškoj. Međutim, to su ljudi koji su se podobrano asimilirali u nekim sferama. Ja sam to primijetio odmah kad sam došao po pitanju pričanja našeg jezika. I ja sam tu došao i veoma energično podržao sve inicijative koje vode ka tome da naša djeca uče bosanski jezik, da se otvaraju kulturno-umjetnička društva, da društva koja su prije postojala, a nisu bila aktivna, da se reaktiviraju na novo. Otvorio sam vrata ambasade širom za sve Bosance i Hercegovce koji žele da daju svoj doprinos bez obzira na koji način žele da daju svoj doprinos, da preduslov je naravno da je taj doprinos konstruktivan. Tako da je ambasada bila vrlo aktivna u tome, a između ostalog bilo mi je jako bitno da ih uključimo u proces izbora. Jer jako je bitno da dijaspora glasa. Samim tim dajemo im na političkoj važnosti s jedne strane, a sa druge strane oni mogu zaista utjecati na političke procese, a mi znamo da je većina naših ljudi van Bošnjaka. Vaš dakle odgovor se nadovezuje na ovo moje sljedeće pitanje, tiče se izbora u stvari. Kako je tekao taj dakle proces? Kako ste uspjeli da, hajde tako da kažemo, aktivirate našu dijasporu po pitanju iskorištavanja svog dakle biračkog prava? Pogotovo dakle omladinu, ukoliko govorimo dakle koja ima naše državljanstvo, na koji način je, hajde tako da kažemo, taj projekat tekao? Pa vidite, to su stvari koje su niko još nije riješio dijasporu. Moramo da shvatimo s čime mi ovdje raspolažemo, odnosno kakav je zadatak pred nama. Kada govorimo o dijaspori, govorimo o nekih 2 miliona ljudi koji su van BiH, koji su većinom Bošnjaci, koji su uglavnom u sredinama u kojima su postigli lijepe rezultate, odnosno uzorni su građani. Međutim, problem je njihovo distanciranje od matice, problem je ta asimilacija koja se dešava u određenim segmentima. I sad kako da se protiv toga bori? Šta može država Bosna i Hercegovina da učini, da pomogne našim ljudima da su uz nas? Jer mi imamo ovdje čisto fiskalni, osjetljiv poriv, a to je da naši ljudi iz dijaspore koji dolaze ostavljaju ogromna sredstva ovdje, ogromna. I to mi mjerimo samo na sredstva koja dolaze, koje vidimo transakcijama, a gdje su sredstva koja ulaze u kešu. To su tek pravi iznosi. I sad mislim da se država Bosna i Hercegovina više fokusirala upravo na taj financijski moment. Mislim da je to šteta. Prije svega mi trebamo da znamo da imamo ljude
Znači da imamo formirane, kompetentne, zdrave ljude koji vole Bosnu i Hercegovinu diljem svijeta. I ne trebamo imati samo financijsku korist u glavi, iako je naravno i to bitno, nego moramo vidjeti kako i na koji način te ljude možemo organizovati, približiti nama kroz razne programe, razne inicijative, razne impulse. Evo recimo, ja sam to već pominjao, trebao bi nam biti lijep primjer Republike Hrvatske. Oni to rade jako dobro sa svojom dijasporom koja je jako moćna. I imaju svoje ministarstvo za dijasporu. Mi nemamo tog organa na državnom nivou, imamo neke pokušaje na nižim nivoima, međutim problem je u tome što ja imam osjećaj da mi kao država još uvijek nismo došli sa konkretnim programom prema toj dijaspori. Šta da im se pruži? Ljetni kampovi, online bosanske škole, sportske manifestacije, kulturne manifestacije, muzički koncerti, ali da to ide od države ka njima, da bi ih se približilo nama. Jer u suprotnom šta će se desiti? Desit će se to da ova generacija još šalje novce i financijske dotacije svojim roditeljima ili rođacima, već njihova djeca to neće činiti jer će isti umrijeti, odnosno ovi neće imati veze s njima, ali eto možda će se doticati na nivou od ljetnjeg odmora do odmora da dođu u Bosnu i Hercegovinu, ali već onda njihova djeca sigurno neće imati doticaja sa Bosnom i Hercegovinom u tom smislu. I onda ćemo izgubiti i te financijske dotacije i taj čitavu mrežu veoma interesantnu za Bosnu i Hercegovinu koja nam može lobirati politički u zemljama domaćina, agitovati na razne načine i tek ćemo onda biti u problemu. Zato ovdje gdje god mogu, pa evo i koristim i ovu priliku da apeliram na sve ljude koji su u mogućnosti da donesu određene odluke sa političkog nivoa, da pomognu sve programe i sve planove da se dijaspora Bosne i Hercegovine uveže i približi svojoj matici na strukturiran i projektni način, ne na ad hoc neke akcije ili na akcije pojedinaca, nego baš kroz strukturu, kroz organizaciju, kroz ministarstva i tako dalje. To je od enormne važnosti i onda na kraju se naravno to odražava i na vaše pitanje, odražava se na izbore. Ako smo sve ovo prethodno uradili kako treba, a nismo, onda ćemo imati odgovor dijaspore prema nama. Znači, nije do dijaspore, nego je do nas. Jer pokazalo se kada, evo na slučaju Norveške, kada se potrudilo malo oko ljudi, naravno nije bilo jednostavno, rezultati su bili tu, rezultati su bili pitki. Tako isto taj model se mogao može se upotrijebiti u Njemačkoj, u Americi i tako dalje, tako dalje. Ako se sjećate, 2018. godine imali smo opšte izbore, pa sam tu izašao s jednom inovacijom, s jednim kratkim vidom od 48 sekundi gdje sam apelirao na ljude samo da se registruju za izbore, odnosno glasovi i prikazao sam digitalno formular na koji način trebaju da ispune svoju prijavu. Uglavnom, više od 1 milion ljudi je to pogledalo. Znači, interesovanje postoji za to. Samo moramo da se uozbiljimo u smislu, u tom operativnom smislu da imamo bolje rezultate. Koliko su, dakle, hajde tako da kažem, naši dijasporci aktivni u nekako očuvanju naše kulture i tradicije u Kraljevini Norveškoj? Odnosno, da li dakle imaju tu komunikaciju s ambasadom, odnosno da li se ta komunikacija dakle održava i na koji način se ona dakle sprovodi zajedno sa našim dakle ljudima? Pa mi se kao ambasada jako trudimo da ta veza bude što čvršća, što jača
I s tim u vezi postoje brojne aktivnosti. One su same po sebi djelomično bile zamrle. Ima dosta klubova koji su došli do nekog zasićenja, imate taj impuls ratni, pa je to inercijom išlo do nekog momenta X i onda je to palo. Nije to samo slučaj sa Norveškom, to je slučaj sa cijelom dijasporom. I onda je potrebno da, to je ovo što sam vam rekao u prethodnom pitanju, potrebno je da šef DKP-a, da znači ambasador ili generalni konzul ili neki od diplomata, da on vrši impulse ka našim ljudima. Ne obratno da čeka da neko njemu dođe, nego da on ili ona vrše impulse ka našim ljudima i onaj ko želi da se odazove, odazvaće se. Ja imam dobra iskustva kada se ljudima predlože programi, kada im se adekvatno priđe, ljudi hoće, žele. Svi ti ljudi imaju svoje profesionalne živote, rade svoje poslove, nije im možda nekad i jednostavno da odvoji svoje vrijeme, ali rezultata smo imali. Oni odvoji svoje vrijeme i imaju se rezultati. Dakle, ponovo inicijativa treba da dođe od države Bosne i Hercegovine prema dijaspori. Ambasador, dakle, odnosno funkcija ambasadora jeste takva da ste u različitim državama i tako to. Kako to u stvari se odnosi odražava na vašu porodicu? Opet je prednost, ali ove funkcije što je sama vaša porodica, odnosno, ali kako, na koji način, dakle, da li to vašoj porodici predstavlja problem i da li i koliko imate, dakle, vremena za vašu porodicu, odnosno za privatni život? Ja ne baš puno shodno aktivnostima koje imam, pošto kod mene nema subote, nema nedelje. Međutim, s druge strane, što se tiče porodice, kada govorimo o svim diplomatama, to je malo mač sa dvije oštrice. S jedne strane, dobro je da djeca pričaju više jezika, da upoznaju razne sredine, a s druge strane, vi njih uvijek izbijate iz njihove sredine, što nije jednostavna stvar. To se recimo u mom slučaju desilo već 3 puta s njima. Tako da sve ima svoje pro i kontra. Evo, ja sam se odlučio na ovo, mislim da je to dobro. Smatram da vrijedi ta žrtva gubljenja prijatelja i tako dalje, ako se uzme u obzir da neko ko ima 18 ili 19 ili 20 godina priča 3-4 svjetska jezika. Tako da je to ono kako ja vidim situaciju. Međutim, evo, ima drugih koji drugačije misle. Svakako. Što se tiče, dakle, kada bi napravili paralelu, odrastali ste u jednom, tako kažem, drugom sistemu. Kada napravimo paralelu današnje omladine i tog perioda u kojem ste vi odrastali, da li možemo kazati, dakle, da današnja omladina, hajde tako da kažemo, je, što se tiče obrazovanja, poštovanja, malo, dakle, gubi, hajde tako da kažemo, taj odnos prema starijima, želju za sticanju nauke, pa i želju, dakle, prema domovini, odnosno očuvanja nje kao njihove matici? Pa evo i ti si mlad, ili tako? Ja ću sad moći reći par stvari koje se sigurno neće svidjeti, ali evo, pošto si ti završio pravo i tako trudiš se, ti možda ne spadaš u taj segment. Ja nisam zadovoljan sa odgojem omladine iz više razloga. Moj prvi razlog je taj da primjećujem da kod omladine nije razvijen odnos prema radu, radnoj obavezi, odgovornosti, trudu. Vidim da često su naša djeca umažena preko mjere. Mislim, ne vidim, drugo je kad je dijete malo pa ima znači način na koji se ono odgaja, ali tačno postoji mjera dokle to ide i tačno postoji mjera kada to, odnosno vrijeme kada to treba mijenjati, kada se ide prema pubertetu. I onda vam taj problem se vuče kroz cijelo društvo. Jer onda fali odnos prema ocu, fali odnos prema komandantu, fali odnos prema predsjedniku. Onda idemo u tu krizu autoriteta. Nama niko nije sad autoritet. A imamo 2 miliona iz selektora fudbalske reprezentacije, imamo 2 miliona predsjednika. Svi znaju bolje. A u svojim privatnim životima nemaju nikakvih rezultata, nikakvih bitnih rezultata. Tako fali nam tog
te samokritike, mislim da to polazi od kuće. Mislim da to prije nije bilo tako. I mi kao Bošnjaci ne bi smjeli, mislim, mi nemamo komocije da se opustimo ako uzmete historijski kontekst i šta nam se dešavalo. Da se opustimo previše u tim stvarima, nego trebamo graditi porodice, odgajati ih kako treba, truditi se da smo što više obrazovaniji, voliti svoju zemlju, biti svjesni opasnosti koja vreba nad Bosnom i Hercegovinom svako malo. I to trebaju naša djeca biti svjesna, a ne se igrati video igrica 6 dana u sedmici. To su otprilike neki moji impulsi. Ja sam tu malo strožiji, jer zaista vidim neke stvari koje nisu dobre za nas po društvu. I to treba svako da zna za sebe. Evo ja imam djecu i ti ćeš ih imati i onda treba tu stvari poredati kako treba. Nakon, dakle, vašeg služenja, šta poslije? Koji su planovi? To morate pitati odgovorne. Dakle, predsjedništvo Bosne i Hercegovine, bošnjački član predsjedništva, njega pitajte, on će vam dati odgovor sigurno. Ja ću sigurno postupiti ono što država traži od mene. Hvala vam, ambasadore, na vašem izdvojenom vremenu i gostovanju u našoj emisiji. Hvala vama i jako dobro postavljena pitanja, čestitam. Hvala vam puno. Poštovani gledalci, ovo je bio ambasador Bosne i Hercegovine u Kraljevini Norveškoj, Islandu, dr. Nedim Makarević. Gledalcima koji nas prati preko radio televizije Naša riječ u Čikagu, želimo svako dobro i nadamo se uskoro novim emisijama kojima ćemo predstaviti naše ambasadore. Ostanite dalje uz program naše TV kanala. Želimo vam puno zdravlja.